Ngandreva monto wili kama inakena bossa vaka viti. Inakena vaka pertani nga chiko viki mami. Choni wase tolu. Manatikina tinka ono tinka bitu tinka walu John 3, 16, 17, 18. Voltam baka bicha na wili patikina mai Sa kuni chiko na ane voltam baka bichi. Voltam baka bichi John 3, 16, 17, 18. Choni tolu, tinka ngono, tinka bitu, tinka walu. Sakune, rua, tolu. Volta uma vitinho ali nem masi. Volta uma vitinho. Todo tinka ngono, tinka bitu, tinka walu. Crystal malt. Tinka ngono, tinka bitu, tinka walu. Tinka walu. Tinka bitu, tinka walu. Wasitu. Wili sana mai. Misalnya manir nak buru-buru kalau nak keluar, misalnya kena lubena tindomba sebab tumbuh mereka kon niru sekure anga ersa pakon betukwa berawat tangan nombol tamundo. Misasya kan lama ina lubena di buru-buru nak keluar, mizunrobir nak kai buru-buru, membulanga koir nak kai buru-buru eno bukuna. Pokoknya siapa kan bawa tukwa ya, sasya kan mizunrobir. Iya pokoknya sasya kan dipakai bauta. Sangga tunrebi, ni sasya ngani bakam bauta na ya dan ni luben kalau, iya indomba unga sabak tumbura kokoya. Amen. Saan doon siya sama tatbikin to na lesson ito sa karena kami ni kuay. So sana bro masana no to bully. Taro. Mas, no to ka mo to sumbali ba. So, ada sih kangen mo. Yeah, maybe something. Doon na si exercise book sila no. Nasa to sila sinday na sa tanong. But exercise book juga, betul. May lapos sum nga may nalito rin. Hindi na mo rin. Wow. Ito po man exercise book nga. Kita mo rin. That's it. Kami sa ito ay? Yung ba't tulog i-adjust na katali. Saan doon yan? Kung saan natin kaya? Buro-buro pa kayalo. Buro-buro pa kayalo. Bigat siguro na matin tuwi gin. In the spiritual kingdom, how many kingdoms are in it? Sa matata? Iyo. Buro-buro pa kayalo. Ruot siguro na matin tuwi. Aturo chico. Another kingdom of what? Two kingdoms in the spiritual world. Kingdom of God, say kingdom of light. Na buru-buru kaya bukarat na buru na matin tuni rarama kaya na matin tuni buto-buto. Ruang ay. Kaya mga sobi kam do sa lako dur may na pamuli ba katolika. Ena ba pamuli ba katolika. Tukuni chiko kina ni tolo na matin tu pagto mga chiko to na purgatory. Do nga lang kada mga bubulia ni senga ni chiko ena bola tambu na purgatory. Purgatory is not in the Bible. Amen ni. Dua taro. Siya sa lakala ka na. Kaya mga sino ka matatikirawan doon na staksar na. Ito to sa ili. Sa matat sila, there's only two kingdoms in the spiritual world. The kingdom of light and the kingdom of darkness. Yeah? Sa matat at siya kumikin to. Only two kingdoms. Kingdom of light and the kingdom of darkness. There's no 3, 4, 5. Siya nga eh? Betul-betul Katolik or tubuh tamu boleh takat ciko ni tolu ciko ya purgatory ngono ko sama tikina iko nangay lakwe kya na ichuke purgatory kya
Sarang kay masu chika na nambete buru-buru. Kau ko nga nung iso mimbete, kau ko na maso mbete, kau ko na toso tayo ko. Ito nga naka, nikilaw nga daw mbete, ni sa toso tayo chiko kang. Ano ro nga di mbete, hamawala ka, sarang ka ko kwa. Hamawala, nikilaw pala toso mbete. Dota ni mendo e tale bonita kama mbete, may tuko na, kwa sa hamawala sarang nga, may pika. Siya, mbete mata nga, off chip. Praise the Lord. Sama tata. Yeah. Ano matin tuni narama. O dera kini luliu. Hello. Na kalau saranga Na kalau saranga na luliu. Amen. Sama tata siya ya. Oni two kingdoms na matin tuni rarama. Na kalau saranga pati ko ya kwa saranga na luliu ni matin tuni rarama. Kaya malamang kaya the opposite is true. In the kingdom of darkness, who is the spiritual leader? Satan. Setan. Kaya malamang na matin tuni rumo. Kaya malamang kaya ko sinilaw na matin tuni rarama. Iko lang na matin tuta. Betul-betul. Matin tuni betul-betul. Kaya malamang kaya makasini Esen ni tamamu bagayalo cuma nakalo. Kaya kayo cuma matin tunyong buto-buto. O dahil tamamu bagayalo nang buto matin tunyong buto-buto. Satan. Setane. Matarrawa chiko. Kaya tarong ikili to ako sa shortcut tanga ikili. O sa ala tanga ikili to. Ya kami ni kuwan ito sa rin na matin tuwe ruang ko. Ibe-ibe raw na matin tungo. Iko chiko sarangaki na nangunong ko. Right now. Ano matin nangaw na sarangago. Matin tu tabi ko lewen na chiko nangono ko. Matin tu dirarama sa matin tu ni buto-buto. Okay, we will find out in a minute whether you really belong there. So you go to na wala tsingamay. We'll find out in a minute. Nakinga ko na matin tu ni rarama. Kaya ko kaya tu chiko na bolta. Boy juju na ledan Juju na ledan. The kingdom of heaven, the kingdom of God, the kingdom of Christ and of God, the kingdom of His dear Son. Kaya kaya ko tuko na chiko na matin tuni raram. Nakena scriptural references sa tingori. At chiko ya Sandono. Nung taro nga. Kita talutu chiko, kita kwenta leo ni matintuli rara, mas leo ni matintuli buto-buto. Kita talaga chiko palut. Kita wala ni matintuli rara, mas matintuli buto-buto. All right. Kingdom of darkness. Kila ital singango, no matintuli setani, se oye lisarga. They mean the same thing, Toto batala kini balang-balang weekend. Dove taro? Question? Saset? Weekend to may kurumbulilew may London is saset chiko ya. Don't know. Praise the Lord. Ni sembra nindua e sudubo. Ni sembra nindua e vingo mi cisu me non aturanga non e vambula. Matin tu da chiko kino kwa. Betul-betul. Matin tu buto. Ni sembra ni vingo mi cisu e ndora tamata. Me non aturanga non e vambula. Na tamatango e se lewa chiko ni matin tu ni buto. Kelambal tadava. Same 5.2 itu kuni chikubango awa kuni taki na wala da awa sudu enadaba wala da. I was conceived in sin, I was born in sin. Sator chico kwaya na buna na tigabu então tigabu kada na masuni turan the Lord's prayer tigabu ba. Oh wait a minute, stop pamalua. Kaya mga sumber ni sudo mo, matin tu dami ko lawan na chiko. Matin tu ni buto-buto. Kaya malamang na masuntura kasi nung maso
Atau chico, no mas intura kasi no mas, you shouldn't be praying that prayer. Balada, kaya intura chico, tamay kima may loma lang. You're in the wrong kingdom, saying the wrong prayer. Boleh kau yang orang sudu bau, yang orang mas. Setorau, yang orang sudu bau, yang orang lumini kalau, yang orang mas. Na mas itu orang mas, yang lumini kalau. Sing orang mas, yang lumini betul-betul. You cannot claim to be a child of the kingdom of God when Satan is your heavenly father. Or, I mean, not heavenly father, spiritual father. Understand now. You can't mix it. You can simply force the ego mole lumini kalu. Sama kan itu sama nolong pelabo. Come on. Lele weekend kan masuk ni turang. Yang terlewat juga ni matin tu ni buto-buto. Nah, kau yang aku tu cuba kaya our Father who art in heaven. If you are not in the kingdom of light, that prayer doesn't belong to you. Lana non ramasunga awira chico no matin tuli rarama. If you're in the kingdom of darkness, men bagrata lindo tang namas tali ni turang. Bati ko tamamu chico kaya lo setan. Chico win temoro. Find another prayer. That's not your prayer. The Lord's prayer is not your prayer. Amen. Tu avia Amen. That person belongs to the kingdom of hell. Kau sember cuni sudu bo. Kau leo cuni matin tu. I setan ni matin tu ni butung-butung. Tamana bakayalo setan ni kau lubi ni tebor. Understand now. Terus angkai rela cuni bo. Ya. Kemana balik siga sangat nyo kenta kede. Enda cuni balik lot. Sangat nyo kenta kede enda lotu ciko. Enda lewe cuni matin tu ni raram. Not every one of us. Willi chuko kino kema bela tal. Not all reverend and pastors and ministers of God. Ele chuko ni matin tuni rama. I can prove it to you, but salam pala usara kin do tubu na bugni ko to sa tortong matagan to chikina lang. Praise the Lord. Amen. Sama tata dometaro. Bali ken to Bible study ken to buli chuko. Ranyo taro sama tata sola ka to taramay ko. Nabuna mo kaya baka matataka sa rakin na beta mereka kuning tuwa na numat siko ni sa tamata luto ba Kristo kay sa chiko ngele wa chiko ni matutuning buto-buto. That's very sad. Sa na kemdo sa kilabe na chiko na tikini siliva kalau tikini siliva gain dua yali atau sa mata chiko we kento gayali ndo tikini siliva no kutago na tikini siliva ko yali chiko be Yali tumba, saya yali mana makin te, saya yali cuci bay. Yali bene tinggi sini bangu. Yali sengal mana balik. Yali sengal mana balik. Na yali bukan tomum bula lemu tondua, waya na tamata kwa yala cuci lotu, ngai yali cuci ngai lo mani lotu. Lako cuci bali lotu. Sunday in, Sunday out. Sunday in, Sunday out. Lako cuci bali lotu. Yang gay yali tiko ngai lo mani lotu ya na tamatanggo. Amen ni. Yali tiko nga. Ni tamatanggo yali tiko ni mate lako ibe. Lako yali. Lako yali. Ali. Vita linga ke lako cuci bali lotu. Vita linga ke daw bunaw. Vita linga sa rake reverence pastor se taptali. Kaya baka saya li chungan tamatanggo na mati ni ngore mati kin lako kya no nan taw bunaw na nataka bualo kaya bulo ko saya sarangan ito ng beten patanda saya li tiko. Amen. Praise the Lord. Amen. Wala kaya sini wartab nakadaka rosa ng kawono sin kalima kin sin kawalo. That's the scripture for it. Ba't ako ba sinibarta ang tulog Siguro ko kaya underline tiki which is the most important part. Usat ko rin bigyan na kena reference Acts chapter 26 verses 15 to 18. Takadaka rosa nga bulu kawan no. Tigin na tin kalima kin tin kawalo.
Kau tali memang tangga na exercise mas pero lang talim tangga lang manamay na ko chinirango. Right. Thank you. Torta Gary. No sare ya. Gona no na tabaki I Saula. No na tabaki Saula. Nakalo e nangami sala mai tamasko. No na laka tiko ko mele barra takane soko ni loto mai tamasko. Rongai sota mata kena ngone tura wa Chisu Kristo. Sa mata ciumi ke tori taloya. Ngora ka tuno mana kalo. To open their eyes in order to turn them from darkness to light. From the power of Satan to the power of God. Atorra. Kau ya? Kila mina kacau nak keluar nak kata apa? Amen. Ya nak kami ni singa nendai. Wako cio sar mai nak keluar mai Sydney Australia mau lang mai ke mau mai tugu na bekem do. Nai tugu batanga. Tugu na nak keluar be Paul. Muron do kila. Kini malam bale. Kaya kain do bekem ndongbo. Mate ngai lako yeli. Sambale saranga bekem do. Especially ni sama tugu na bango bekem do. Nom dolo mani bale saranga. Praise the Lord. Bango. Kaya malam bale ngo. Kaya sembera ni dua. Bekenda inda lutu tiko na kami ni singa ni kuwa. Sembera ni solia na nonambula bechisu. Bongi ni kuwa. Kuta na kuiba kamberberta. Solia na nonambula bechisu. Beto mo kaku tiko ni tiko na matin tuli butu-butu. Mo ko tani meki no mai tiko na matin tuli kalu. Matin tuli rara. Kuta na kamberberta. Boy na ni kuwa. Sembera ni oti na lotu ngo. Solia na nonambula bechisu. Amen. Praise the Lord. Moka kuti ni lube ni terror. Amen. Meka kuti go ni nomu liu. Metama mu bakayalo kiko. O setan. Bisota. Boni ko rani bisota gid. Samata. Demetaro. Samata chino beka se de tutara chino na kamisi ni ko. Sentido volta mo ko sa redo batte sumengo. Gona kaya yado ni nona vingo mi chisu kina endua endua na tamata ni vingo mi chisu me nona turanga nona ibang pulang gona kaya yado gona kaya takaba na kalu na kau ti kenda le mai na kalu de chuna kena baka bichi me bilang tamai kena baka bichi me de turno Kolosa 2:13 please Kolosa 3 muri 8 Romans lagi mulia. Colossians chapter 1 verse 13. Will teman-teman. Kenapa kami kira-kira? Colossians 2:13. O kwasa bangulai kenda mai na lewe ni buto asa kau ti kenda kena maten tu ne koe na ngone ni toku. That's it. Apa kena kau itu kayak sakau ti kenda. Na kena mo sung apertani go transfer. Saya kena tomai daga convert. Transfer. Kena balbal na ngono Australia kena no mumbula ke chisu. Me no mutura no mo ibakambula. Endua na transfer errado na biasa na baka lumalangi. Atau orang juga transfer. Kaya bala kaya kama na kalungo. O kaya kau chiko le mai na matin tuni buto. Ngaya mai baka chikori ko kaya na matin tuni rarama. Ni sambulum na tuan. Satu raw. There's a transfer that happens in the spiritual world. Kama na kalungo. Na ngone ko sile kaya na mumula bechisu. Wala kaya na ko. Coach ko le ba na matin tuni buto. Dai coach ko mo ko ya. Magay main biti ko kina matin tuni. Ni rara masila matin tuni no ngon ni talk. The kingdom of light, the kingdom of the Lord Jesus Christ. There's a spiritual transfer that happens. Ato raw,
Igo pati ke iau, kita orang sinra ni tutunga, ndor koci kita rumah kena mati tuni kalau Satu sana anak kalau ngabati ko meta kabaya. We cannot do it ourselves. Atoro chungo, pa bibi kinai. Pa ko sen bibi chicken na sudu mo. Igo sigo pati ko, sinra tutunga ba sala ko chico pa ko ko ayaw sa chico mati tuni but no. Kaya ka sinra ka na kalau, igo si chico na mati tuni buto. God has to do it himself. Amen. Sa toro na kalau meta ka. Amen. Yeah? Yeah, it takes God. It takes the power of God to do it for us. We cannot do it for ourselves. Kita harus sinro nila kami spiritual transfer ngo. Na transfer ba kayo sinro nila kita na tamate na kawa. Sinro nila kawa. Sinro nila ng bete na kawa. Nakalusar nga bati ko nga ita kawa. Gano'n na taka nga nakalu. Amen. Yeah? That's what happens. Turo kay tayo baka chitong buwe as we go on. Sama tata chiko ya. Ito sa Tarawati, who is the spiritual father of all those in the kingdom of light. Ito sa kilachi ko Praise the Lord. Nakalusar nga batik ko Sino mo tayo umadiw ono diwa? Our Father in heaven, hallowed be thy name or your name. Tamay ke may lo malay ni me. Baka roko taki na. Yata muni. Praise the Lord. Non ramasunga wa irati ko na matin tuli rarama. So waira nga sanay chisu, waira nga gonon ramasungo. Okay, na kena mo, forget it. Kaya kasi chiko naman tunin buto-buto, this prayer is not your prayer. Find another prayer. Amen. Nasa tusawat kino maya Satan. Kaya tigil mo tamu gua, wana katuno chisu bertono farisi. You are of your father, the devil. Kaya mo sa toto katanga na tamamundo, nadama, teboro. Ike sa mga matataka chiko chisu, kaya kayo ko chiko na matin tunin buto-buto, tamamubayalo na teboro setani. Aray da? Ngai tukuno koya, na iba bossa kaya da buta chiko na teboro, ay bossa lasu tau dako, madesindo nandina itu mga teboro. When he speaks a lie. He speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. O kaya tama sarang ni lasu-lasu. Atarawa. Kaya boy, kaya ka indu ay lubi ni temo ra chiko. Kaya rin tuko na nakandina. Sinra. Kaya malam ko, way na kaya ra chiko na matintunin butong-buto. Era na nakapa chiko nga na lomay tamandra. Kaya na masuk kaya tulad chiko. Meda kana lo mamunie buru-buru me makasata ka chumai bai. Kwaya wera lo bini butu-butu ina tuku na bango. Meda kana lo mamunie buru-buru me makasata ka chumai yeli. Meda kana chuma mati tuni butu-butu. Bato ina lo takaba kana lo mai tamanda. Kwa tuku na chuma ke. Chisu. Bato ko chisu sarga ko sa tiko Chisu ro ni lasu. Sinrao. Kento sin kana chuma chisu lasu. Aro torrao, bato ko chisu saranga ko sa tiko. Sa matata. Doi betan. Matata, sa matata binakami kinto. Aro toso. Na chino mo tanto sa rin na engine na matin tu di rama, engine na talaga na matin tu di puto-puto. It's true. In both kingdoms. Amen. Tolu na kaya do weekenda. E na ngauna e da vingo mi chisukina. Me no da turanga no da ibagambulo. Tolu na kaya. Goy tolu na kaya da kaba na kalo weekenda. Three things happen to us when we receive Jesus Christ to be our personal Savior and Lord. Tolu na kaya. Tolu na kaya the weekend. These are the three things that happens. Tolu na kaya goyado banando na tomata. E na ngau na vingo mi chisukina. Me no na turanga no na ibagambula. Number one, the changing of lordship. The changing of lordship. Beisang na tamamu bakayalo. Iliu a tamamu bakayalo tuwa setani na teworo. Na ngau no sama vingo mi chisukina. Meno turanga no mo ibagambula. Sayado me tamamu bakayalo odei.
Nakalaw saranga bati ko. Kaya ko takachikina chioba na tamanda. Tamay kay may lo malan. Nangaw na ko sangara no masuk yun nga masuk iturang. Nangaw na sabi sa ginago. Nangaw na sabi sa ginago. Sangay raon no masuk na masuk iturang. Sangay no mo masuk na masuk iturang. Batala ni sangay tamamu ba kaya lo kandi na nakalaw saranga. Ni saber niya ko mabay ko. Iyo kasi no masuk na masuk iturang. Until this happens to you, then you can pray the Lord's Prayer. Before that, no. Amen. Kaya karua, changing of location. Tu sa naman na Kolosan 2:14, ni kau di kenda mo koya, kau di kenda tani mayo koya. Mana matin tunin buto-buto, kina matin tunin na ngone ni toko. Ente tu sa redo ke, sabi ni ko mabikin to ngone. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya katol, changing of position. Kaya malba ni kau di kenda lagi, may na kalau mana matin tunin buto-buto. Kama imbichi kenda ko na matin tu no ngoni to ko si ko kenda man ga may birite kenda tu no matin tu en duchi no nakile ko pa ka kina nakalo ya to ga reza ko malu to sa ko tin sa matata matata rin nasa na right man kaya a moment we are born again, can we read it all please? Uli mata kaya may ruwa tolu moment we are born again. Ano ko chino ko na karboni korni na lima tin kabitu kaya mo kabit siya ka bato mega kaya kain dua sangay dua kay Kristo saya ko meda saya ko membuli mo ray na sa salamatan na be kamakao ray na saya ko meda me bau na be ka keda nga yan na to pa may lang ito na ba kaya kain dua sa tuwa kay Kristo. That's the main thing, That's the condition of this promise. Sendro niya to tala kaya ko tala ko chugirago. Baka bosar if you are in Christ. Kaya kain dua sa tuwa kay Kristo. Yasa na nga na kaya na condition, Kaya kain dua sa tuwa kay Kristo. Kaya kasin no be tuwa kay Kristo. Na kaya na botala ya sendro niya to tiko. Sama tata. Praise the Lord. When we receive Jesus Christ as our Savior and Lord, Almighty God supernaturally changed our nature. Gwana kayado, ningona da may vingo michisu kina may no da turang no da ibangambula, e beso au sa sini kila mananga, e chura kena baka bichi ni posto ko na nature, dabra nature. Baka bichi. How can you translate that word nature into Fijian? Nature. No muy tobo, no muy bagarau, no may wale-wale, but kaya idake ngai, kaya lomo ko biso taka nakalu. Go, me wala kaya dora kaya bara tege bagayaw. Karua ni pita, rua, rosa ruka rua. They make this proverb come true. Ay dog, nakuliya na lista leban no nadaba. And a wash pig, kaya mo dalim chicken ng dubuaka, and a wash pig returns to the mud. Go. Toro na ang pinag siya ang interbuak kasi wala bitaw kay sana ko. Wala bitaw interbuak. Okay. Toro man kaya kando kaya toro man kaya ko junior. Pon na ko mo kaya buak kaya. Gay may bisi ko to kay tumbo ko. Gay baka silim sar baka binako meriani mate kay junior na buakan go. Sili sar baka binaka me sabsaba binaka meriani kay bitikin na lipstick ni nona na buaka. Bitikin to na t-shirt binaka sar. Sabsaba binaka sar tunga na ngechingo. Ni wachi ala ko tali binaka ngechingo. Dame lenga chigo bana ngechingo. Dame lenga chigo bana buakan go. Dame na puna tali taka chikina na buakan go na soso. Not a nature. Arto kilabi na agriculture. Not a nature. But sebenarnya bisa na not a nature. Sa tao rawa. Kaya na muna ile suti kina na soso na buaka. Eh no kasi nikilaban na duin ni sabsaba kaya ng duka. Ato raw. Kasi nikilaban na kaya ng duin. Eh to mata kaya tunga ba na sabsaba kaya ng duka. Kaya ano muna matera chico kino kwa talay taka chico kino kwa. Ngay baka roll chico pa no soso. Sa to raw. Sini kilaban na kaya ng duin. Praise the Lord.
Me adoba ni sa me sao na nona nature la buakango. Sangay kila ko nanduin ni sama-sama bat kinanduka. Yuko talaga bat kiya na toto batal tsaka kina buakango. Kaya maka sangay ni bisa na nonta nature. Na mad batanga na so batanga ko ay baka roll chicken na buakango. Kaya indaro talaga. Indaro ni baka roll ta tsaka akin. Tapos hindi ka na kinanduin. Amen ni. Kaya na rin chiko. Ningono sudu bo kira biso kana tolo no nature. Kona kai gondo tata ile takailu, na kai gondo mateva ilu, na kai ko sarangan no number 2 sarangan mo favorite. Ko ya salele mai. La kona sere baka buru-buru ya sasea mutiko ya ni baka malu na kem kamida ya sarana kaya dubiko. Kake na kaya sa seya mo sarangan na kena kamida. Praise the Lord. Sa kami kamida nga na bebe kani wat kena ngone tura mo Jesu Kristo. Mpetengo. Nung may ready to ko rin tamay chonga na radio. Sangge may rakor to ko kami to nga na bench ni talatar. Sienga. Bul makau kilay yo. Amen. Iyo. Praise the Lord. Kem to may sudo wala chingango. Na korro ko kem kilaw kami na kani kimo masusike. Mo to may baka footpath binaka chiko. Mo do to mali amanda ilyo ko na mo sa pera kini baka footpath. Praise the Lord. Sama tabal. Nasa kami cuma sa cuma libo-libo na way nakatoda ba nang na yan. O sega. Mo na muri taon do ni korobe baka watsi may kina. Uni to mo na tiko do na kay way nga sa niyo sa mga politikai tao na suto binaka. Mo na muri korobe lang may kina. Praise the Lord. Ya sabi na ko dito sama ko tiko na ngonele obo. Do sala ko tiko may ba kay mamisama iba ka binibila tiko. Nindo sa amay na numunto sa amay to kawakan do. Praise the Lord. Ito sa amay kanila lahat sige na buwan kalaw. Hallelujah. Bisa ubah na ba na sin nature na tamatay wala. How can your sin nature and my sin nature change? Bisa ubah na. Sabi ko manunod travel. Yasar na kaya. Praise the Lord. Lakas mo talang bitang mo din na exercise mo rin mas. Ito na kaya na answer to ko idak. Sa tuguno ito kami kaya na tabali. Buwan kanan doon may weekend may bisaw na no nature ni tamatay bala na. Kaya go, uyi ko pati kaya doon mendaru da tamata po, se mendaru sudu po. Dingo mi chisu, me non taru turanga non taru pakabula. Sangera ni yado kina bekendaru go, sangera ni soli kina bekendaru, na new nature. Na nona nature saranga na kalu. Amen. Na new nature ya sini nature wala nga ka. Ya na nona nature saranga na kalu. Na kalu saranga pati kenda. Baka suduma kenda. Na nona nature saranga na kalu. Kaya sangera yado kina me bakalu no nota bakasama, bakalu no tay bosa, bakalu no tay toba no tay araw. Kaya mambal bikem do na single girls sigongo. Don monto masula katiko kemundo. And do na daura po kaya sabi sa no na nature. Do ka kunin to mona tiko na kena rai na kani matana. Kaya ka rai na ka wala tiko nga na matana. Ya milcha chiko iloma. Kakara na mata mundo ni ngona doktor ko akin. Iyo. Yeah. Pati rai na ka wala tiko na matana, but on the inside nisa chiko na nature ni manuano, nature ni buaka. Senga. Kita usai rering abang ko sempat yo kanda. Rering abang ko wala na chula ken. Ya. Benar apa? Sebenarnya di baka muin na nature. Na nature ni tama-tama ka usai chiko tama ya. Kaya mo do masuk chiko na ngonele ra ngonongo. Do masula ka endua. Kaya sabi sa na nature. Salah ko tele may naman tin buto sa chiko na matin tuig ra. Do ka ko nilin na numati ko endo ko sa tiko ikya. Mo naman tin buto. Ika ando na kakasere-sere kina, kakasei-sei kina, kakaboro-boro kina, kaya mundo kaka na naman yung mata mundo na may singa. Praise the Lord! Iyo! Gontong dendra bakatiko. E na ako may nangon, ando na kayo pananumata na may kina na ibunaw ya. May baka nga imbitan doon na marama na Facebook account. Doon ko ay sandi na nga nakahandaw tuko na tamango. Dingin-dingi boli, hindi nga indo na bosi. Ya. Ang wili ka nga bang, ray, maramang bekang go. Rala ko kaya bekang may natamata bibin na katodo ka meramay bo sa iko may watin ra. Gaya mbese takati ko, mbese takati ko. Ngwa sanga may stock tu baten dola bossi.
Praise the Lord. Kaya mga kaindo be kem dong kaindo to na nona bosi. Kaya mami sa pa sau sarangay tao ni kem ready kem rao. Lako tu ko ya bosi. Hallelujah. Praise the Lord. Toretar. Sama ta chico. Amen. Apa karo chino to buli. Pa mo te mensahe ta langa kineke. Au sa kena aku to be kem dong na bosi ni o china kango. Praise the Lord. Hallelujah. Kema bala kero kain dobe kema do se tiko ngo se berri dingo mi chisu meno na turang no ni mga bulang voin do na ngau na binaka musuli kena no mumbula be chisu. Praise the Lord. Hallelujah. Ngai ngona ngai ado kina na singni su do be kenda sa tamata botu iko. Amen. Hallelujah. Kena na kuno onda bi chikino gori do ki sombo bombo. Hallelujah. Gori ndam bombo tau do ko chiko. Hallelujah. Claro, Nicotimo, la ko mai bechiso e nambon. Mando wata ko kan tarang kai reta nang gas ni lotu. Ni la ko mai bechiso. Yung kan tong bombo kede chingo na bebe kani. Kunin do beria. Do bombo kede chingo. Kaya ko oi ko nga, elo pa mo sa bakila chigo. So na kakini tong vivo sa itaka na kabili sini kuwa. Eu se nga sa tunga ni mata tabeo. Eu chigo na matin tuni buto. Se eu chigo na matin tuni rarama, sini mata la saranga. Bunga ni sini kuwa. Yo ko raw saranga. Yo baka matataka. Ena bunongon tabi chikino go. Nyingona enda masu bata kine na kabini sini dai menda masu bata menda vingo me chisu me no mutura no mi bambula sana talanga no masu kino iko. Me be sound no mu nature. Kira ni baka oliu tanga no yau do baka tanta muria no masongo. Kaya ni saka na kalo. Au sarongo no mu ni bossa. Au saban dinaka. Ni utamata i wala da. Kau ngandreva. Na besereki. Mai be kemuni. Ena kabini singane dai. Au sa batu sa. Na nongumbula. Ki be kemuni. Ni bosoti au. Na be ka keda undau pagayador. Kaseni bakana lo mamuni. Ni baka sabsabate gyam. Enandrai chisu. Au sa dhabui bubutaka. Na baka turanga taki. Nei setani. Ena bei tiki tau da basara. Ni nongumbula. Au sureti kemoni. Turanga chisu. Ni durmai. Kino nongumbula. Ni mai nongo i bagambula. Kan nongo turanga talanga. Ni vaccina tiao. Era nomo ni paipta istagiao. Era nomo ni yalo tabu. Era nomo ni mbuka wanga tabu. Au masu te kemuni na klo. Era ava chisu. Kwa sayado. Ni nongo i bagambula. Kan nongo turanga. Dua-duanga. Amen. Maksudnya turanga bina wale wala kami singalinga ichiwa ni mami kalo. Ala sabu kata mo masu na lube muni na kami singalinga. Na wale mo na kalo na muni sikoba na mata biwe kanyongo na wale mo na kalo na muni talabi ke mami ko bossa be ke mami no muni boss. Ko mata tasar kimi. Marau turanga ni kaino no muni bossa ni dua na tomate bola dai lesu be ke muni. Reki lo mala na kalo reki ni hangi los. Yalo sabsaban to winga ramicho. Na wale mo na kalo. Na kami singalinga ni rasa reki ti ko lo mala ito doko. Na bubu ni rasa lesu be ke muni. Na be kali na kalo ke mami tambe bata na kami singalinga. Na ka mo lemo kamay ke mami lo mala ke mami. Mo kale sube ke muni na langi na dedere na tokai ke na boro men nomni ki nga. Mami masu ka ba bini na ka be ke muni. Na bugo chisu ni mami soro kane mami ko mula ndua nga. Amen. Amen. Tiki chiko be kenda no da. Huli wala tabo na kami singalinga ito sa kami na atraksyon na kalo. Amen. Sola.
Kau dulu dah, dulu sekolah.